academic block ania tampang hi ita yang kalpage sinang hi academic block ya tampang building hi Department of Biochemistry ania noi mi hi Central Library niya noi le so Department of Physiology ani building polian tha via ni lampang hi adam do in lampang lu chau na kha ani ZMC a hita chung kan lu chawanga lakal ngai lo te le nge mot har san na tok pal thut thei kan ni hloma chung ta na kan bol tuk lo nan an soi do na ni thei ang hetlai tu no kan thilai hi an canteen ania malko lampang tamay la omboka canteen chuan tampang hi OPD katlak na laison OPD katlak na oma so laison in tir tur te pon kan siat thei nan lam hi khwal book ani so kan lut phei don ahian Exist Bank ATM na oma Exist Bank ATM oma ATM booth sa security ho om na niya lut phei kum do na ni ahian OT station PS0 OT tamahin kan lut phei ze langa Operation Theater Recovery Room ya inentir lo om puro mai he kan van duai kan nai mo kan no ti viu po hen dam doin han ka dira ke ni ai van duai te ke ni ai harsa hi endoscopy na mo na dia oh en lang ve don siang e chuan tamai phei ze langa ta hi gai ni room ah hian kan lut phei do na ni so lai so a building top ber a ground top ber tu ni kan hi ground floor nia so lai so hetu tang hian kan zoom mai nge ti son kan mu theyang fialo viawa ICU om na lamani ti son kan man thiam mai o me building kal om dan phung vel chu ICU na te endoscope tina te chang chang dihan karon tar langa hi ground floor vekani kha in entir du te khoya mo kal na tur nei ke tan chu hian kan chho chin lok ange
chung lamak hian ortho wat ti velte oma demonstration room ipa changing room ani so tama son nurse on duty na room ani tlang pui ani lai ortho hey first floor khania tuna ka om nahi so tama son corridor om pe he tam su chu so na top deuh mai a tlai hian kal phei zelang medicine hetlam hi surgery wat ani thunga kalphezel chinang tahian dialysis ti na room niya hi aeroplan research lab the first floor sel khalani surgery ward 3 pediatric ward lampang ani thung ni tampang hi ai female surgical ward post operative room operation theater complex 2 ania lai hi medicine what pang hi female medical ward ani thoni tai first floor vek thau khania ta kon chuk thak na oma so tama so office zoom no kang office of the medical superintendent statement referral hospital IT ni karen chau chin no kang kan ngan view chin no kang so lampang tlang dung so ko phone hi stable lo lu to ka mu lo ha thak mai thei mi no se kem don nia me view van duam te lu lu lam trong hiền view chin no kang falcon kho chung lang rui mai tual bung chung ram he ta bu ban ti vel ani a mun khin uam khop me ki tai po ki tam takin an tlo na sa ni ki tai ki du tu sa min an chei lo mai po a
he ta khan pui ti vel tang ten an kal na sa a kal thei ve ka he ta tual bung lama tang na kal thei boka bu ba na alut chawa bu ba na tangin evan zau tlang kimi chalfil ro chalfil tlang ani o chuan so lampang so aizol lampang khani thung ni tuna hian Falcon ZMC a ka omme ka tang hianin a view hi kan soi ve sim sim ani chu hei hi lim en tlang lim en tlang ani hi melriat a chuan hnuai che a thut che melriat om na lai nia chuan heng ho hi kho chung vek Falcon kho chung vek ani nuam le mai ki tam tlang dung hi kan zoom chin lok ne ka zoom hi thawak lo wa ken kong sial po alang chau rui mai lampang so siling tlang dung chau ani so NHIDCL kong sial khania so lampang so ki ta champhai thling sial chau ni khilai tlang tuna ka zoom tlang lang khi van zau ti chin kha ni phot sela thang a